Kim продюсер И Хюнин, кино зохиологический Ким Ухи, Ю Ун Чон, ерөнхий зурглалч Ким Бён Чон, директорч Ким Вон Сон, мөн хөргөгч Пак Ён Тэ, хөгжим зохиолч Пак Жон Вон, Санхёг, эргүүлэгч Ким Хэн Сук, Санхёг, ерөнхий нэрүүлэгч Юн Сок Ху. 이 다들 차가? 잠깐만. 그래. 후예, автобус은 쫓아라. 사람 도시래. 도시겠지? 나 죽어. 야마치 박스코네. 먼저 가. 들어오다 나 지켜. 이쪽에 나를 못 알아. 이게 다 밀초에 안 껴고 지 드리고 요가 해주신비 몇 학년이야? 지 입스그랜 거? 2학년. 이스트고랭. 야, 거의 넌 가서 지 뭔가 가서 학교에 넣어 2학년 입스그랜 게 한번 참식도 숙소 옥대 틱 미사 미치고배 뭐라고 다녀올 헛구치 야! 거의 너 빨리 지 허리에 갖고 이거 희게다간비 야나 정유진! Сүүлийн үед байнгын үйлчлүүлэгч маань нэгэн дүрээ харуулгүй овоо утсансан. Ээжигсэн дэшээ очоод гараар бодогс. 이 눈에 다른데가 지금 젖었어. 안전 박시 시등도 하다 간처럼 쇼. 망가 해제 공이 가지고 주신데. 상휘 거스르고 하고 치아가 터트려. 휘지고 가서. 네 같이 왔어. 어이, 지금 못 다니고. 가게도 저기 믿지노. 헐. 누가 특징들은?
저는 Миний бие 학생의 본분을 сурагчийн ариун үргийг өмөртөж 자습 시간을 би тавтан хичээл тасалсандаа 가슴 깊이 гүнээ хэмшиж 앞으로 тааштай хэдэж тийм алдаа 하겠습니다. гарахгүй. Жангаар 절대 хэдэж тийм алдаа гарахгүй байх болно. 그렇습니다. 그게? Оо жангаар 선생님, багш ганцхан удаа өсөж харил. Тэгээд шандал тийм зүйл тохиолдож болохгүй гэж та сурч байхдаа нэг ч удаа хичээл тасалж байгаагүй гэсэн юм. Асууж байгаагүй. Эндгүй. Одоо цэврүүгээ ойлгоогүй юм уу? Сайн байна уу? Шин сурагч. 자, 오늘 Өнөөдөр манай ангид шин сурагч шилжиж ирлээ. 들어와. Нааш ороод ир. Хүй. Нөгөө өглөөний хүүхэд чинь биш үү? 서울 Зовд хотын 과학 лаборатори дунд сургууль. 과학부에서 Тийм ээ, лаборатори дунд сургуулиас ирсэн. 이름이 Нэр нь Канжунсан. 그래 준산. Тийм ээ, Жүнсан. 얘들아, Наа хүүхдүүдээ 사이 좋은 дотн нөхөрлөөрөө 그런 의미. бүгдээр хамтдаа алга таашин угтацгаая. 자, 자리는 За суудал чинь за тэр хой суугаад болно. 앉아. Айд. Ань дараа. Би 빈 사무는 чөлөөтэй шүүгөө айнуу шалгаж өгдөө тэрэн даалгах мэдв. Бас дугуйлын тийм бүртгэл гаргасан бол багш нарын өрөөр аваад ир. Өнөөдрийн ангийн хурал дууслаа. Ном хон. Өсөлгөө. 경례. баярлалаа. 잘생겼네. 페레드긴 제 페레드긴 또 누구? 흰 뒤로 치어 사주세요. 아니 миний хэрэг бол яах вэ? Манай ангийн хүүхдийн байж байгааг хараач. Тэрнээс илүү царайт хүүхэд байна уу? Яагаад байхгүй гэж? Хин? Яагаад вэ? Тэтэй. Та яана? Үнэштэй. Тэр яах вэ? Би сая багш нарын уран дарахтаа сонссон юм. Энэ Канжунсан чинь хуучин сургуульдаач хамгийн шилдэг сурагч байсан гинэ. Эвлээд Улсын математикийн математик олимпиад гэжтэй. Ямар ч байсан нэгдүгээр байр эзэлсэн гэсэн. Тэгэхээр чи өөр хийх үг алга да. 참 난놈 아니냐? Канжунсан. Тэр минийх 니들 눈길 камерны нүдэрээ хараад үзээрэй. 안녕? Намайг Уучэрин гэдэг. Танилцсан таатай. 반갑다. Танилцсантай баяртай байна. Намайг Кимсан Хёк гэдэг. 잘 지내보자. Хоёулаа дотн нөхөрлөе. 클럽 활동 Хичээлээс гадуурх дугуйланд бүгд хамрагдчихсан. Чи ямар дугуйланд ормоор байна? 관심 없어. Надад сонирхол алгаа. 강준상. Канжунсан. Алиг өгчээ би үзээд алдъя. Хүй. Хүй. Канжунсан. Анхны өдрөөс эхлээд ингэж хачин зам гаргаж болохгүй үстэй. Ангийн даргаыг эвгүй байдалд оруулаад 클럽 활동 뭐 тэгээд аль дугууланд орох юм? 학교에서 Арай сургууль дээр хонцоодаг юм биш үү? Юу гэнэ чи? 과학 Математикийн ангид суралцаж ирсэн гэж сонссон юм байна. Математикийн дугуулан ямар вэ? Бейсболын тамирчин чөлөө цагаараа бейсбол тоглож байгааг харсан уу? 그래? Тийм үү? 그럼 있는 부서 Тэгвэл би дугуулангийн нэрсийг дурдъя. Чи аль нэгийг нь сонгорой. Найрал дуу хөгжим ширээний тэнц гар урлал. Тэр аль дугууланд явдаг юм? 누구? Хин 김상 Кимсан Хёк? Тийм. 방송 Радио нэвтрүүлэг. Радио нэвтрүүлэг. 그래. Тийм 그걸로 үү? Тэгээд тэр чинь орё.
아, 큰일 났다. 앞에서 이러서 왜 손석덕거든? 뭐 고장. 와서 일찍 쳤어. 어쨌든 뚫린 일을 했을 때. 야물치면서 오천육이 했다, 씨발. 나 아니야. Ne bir şey. Yürüsü teymiş. Namag orası tatının kaçım etsin işte. 저기 Aret, zargorun salçıksın bir şey가. 빠진 건 아니겠지? 야, 진수가. 오, 진숙. 네, 왜 자꾸 장하고 우리 치고 지하신데? 우리 선생님. 막신 틀려지었어요? 안 이 숙고에 뭔가 믿을 믿니가 여스 두고를 숙고에. 맞아. 텐슈, 허영 잡고 있어? 야물치에서 망가뜨지 적도 없고. 아니야. 왜? 사실대로. 너희 길들이 야하게 해주대. 누구지? 너를 네가 나가지 있어. 야, 채린아. 재그린! 알아가 어떻게 했어, 너? 왜 피 안 망가고 왔어, 됐다. 아니, 너 피. 뭐 하는 거야? 그 주인이 여기다가 미 뭐라고 다 닥쳤으면. 그렇지. 동산이 전화가 되지 돼. Bayno. Huy. Martin. Yaç çadı. 간준상. 지었어, 하고요, 뭐. 간준상. 어디가? 제 가천에. 상혁아. 사유가 굉장히 간준상 얘기를 하신 사람 특별한 왜? 야성. 청소 시간 때문에. 생각하면서 받아도? 그것도 그렇고 Kes Justin. 내 느낌 Миний бодоход 걔 방송 нэвтрүүлгийн дугууланд чамаас олж авсан баг. 하긴 Гэхдээ 그렇지? намаа би өнөөдөр заавал төгсөл хүртэл явах ёстой. 끝까지 갈 거야. 10발자국도 10 асамч явж чадахгүй юм да. Харж л байгаарай. Заавал явна да. Тав? Зурга. Бодломжтой. 야, 윤진, миний гараас ир. 치다. Чи миний хайрт юм уу? 야? Би яагаад 내가 чиний гарыг түших гэж 왜 잡니? 난 би тэр бүсийн хүнийг л гараас минь барихыг хүснэ. 봤지? Хараарай. За ойлгосноо уу? дахиад нэг тайлбарлаж өгье. 자, 이제 충분히 했죠? Одоо хангалттай ойлгосон байж? багшаа. Битгий арилгал та. Багшаа битгий арилгаа. Хоол аваагүй штий. Миний даныг толгойдоо тогтоож аваарай гэж энэ жишээг авсан. Нэг бүрчлэн хуудаад авах гээгүй баха.
수학의 다른 놈들이 지시에 못석다가 보기다가 암기는 것은 암기하고 쌓인 덕다치고 어떤 헐식 시대택식 필리 버튼 남았던 거지. 이 꿈마 이긴 텍스트를 버튼 사인 삼박 비친 지시에 선물해. 이번엔 예제를 나 어떤 지시에 못 주지. 이 못 주지 뭐래? 저기 대라요등 제 학생이 나와서 한번 대나 제 나샤 가르치는 아르다드. 공식을 이해하는 일생 아이덕승이 티치셔도 좋아가고 그러나 도와드릴 왜? 이인 덤녀가 처음 보는 이 것이 아무것도 다 다르지만 누가 만든 애니 핸드가슴 못해가 쏘지 못하고 핸드가슴은 죽어되겠죠. 꼭 그 싸우고 치대인 비실 때 객대가 저걸 뼈를 그려봤지만 자네 뭐지 혹시 제주는 고등학생 동서고 이목두다 야 고등학생 동서고 이목이 못하기 못한 잡순도 맛이 흐르가야 하지만 고등학생이 인그치 민을 제들이 야가 소주가 되지 선우치상가 물어들도 어떻게 됐지만 어이 어이 혹시 제 날씨장관인가? 납다고 스커지트 비슈ეთ 대학 내 들고 된 있을 때 저도 그게 큰 데 있음 비슈 밑에 들어있어 전 누구? 밑에 거기 가지고 있어 삼육지당 물을 다시 또 흘리거든 아마 야 상기역 개인적으로 좋아요 문이 들어와서 납작 받고 와서 한타 한타 이렇게 먹을 아 데모 술 따질 때 오냐 우구하고 왜 아버지? 야 근데 와봐 이 지친 일세쇼 일본에 계신 일본도 아니겠음 치는 공연하기 전에 프로젝트는 돌아오세요 요비지 너 어떻게 참하게 주와가 도저다다 언제가 다 했대요 네가 정말 잘 보시고 볼 거야 나 내일 아침에 말하시 이러니 없어 그래. 자기가 그런대로 여기 생각이 오지. 생각들어 이랬대 사한다고 넌 지내래 하치고 그치고 미국 들어가. 아메리카 우리에게다가 나온 하헛 인디스 소른 게 들어대기 친구를 써야 덮고요 왜요? 미안하다 스토리 엄마 모기잖아. 괜히 돌직스러 오시대 아버지하고 아 바이린 돌슨 좋았으면 돌직스러 오시지 누가 흰친이 얘기했어? 아버지 누구죠? 제 김비지 미니야 네 아버지가 전다 바꾸에 죽은 배우 사람. 후측서 어쨌든 이번 공연 야구치 끝나고 세노들이 역병도 그 당시된 도스가다 아메리카로 야구치라서 집일 때도 있지
아무 일자가 대체 꽃다위였다 임바하. 소도 황등. 소도 황등이네. 이제다 저기 한두 시가 도동 도주고 요금도 다 담긴 지가 있다고 했긴. 야 그네들이 뭐 어떻게 그거 되게 상혁의 소리가 되고 그대 있겠죠? 때문에 하나 소리가 다는 이제 된 소리가 오고 되는데. herni meni sanamdagi lorga ko'rdim. Tony ichida yigin samgin sanida. Cheni era qarab yigin chaqqa engge yurayno. Voy 그 다려가지 나서 승부를 먹고 대충 하는 거지. 유진이 하고는 같이 갈래? 상교 없지 안 좋고. 되네. Хонгорны. Хэдэн жилийн өмнөөс ч ид болгон төрсөн дүүнер чинь ирж чадахгүй байхад ихнэр. ээжийн гарын хаач үнээр амттай шүү. Та юу нэг яагаад энэ сайхан бол юм бэ? энэ хүүхдүүд чи гараараа идэв. Та идэв үстэй. Энэ жижиг дээрэмчнийтэй. намайг дагаад яв. 어들어! 나가서! 야 임마! 내 놈 진짜 어떻게 뭐? 누구 죽이려 알고 있어? 그냥 어떻게 오다 됐지? 무슨 말이야? 아니! 어디갔지? 내가 올라가서 네 일세 대시아가라 자막 탁대. 빨리 엎드려. 쟤 허르도 못해지. 상조. 낸 되는데 니트고요. 아이가 허르다지. 거의 집이 대시 알아봐가래. 지 혼자 살아 이렇게 잘하겠는지 더 나와가지고 잘 듣고. 야, 데리가 왔다. 내 자막 탁대. 마샤 가라들이. 됨됨되게 그거죠? 됐어? 빨리 가. 그래? 디모? 아따야. 야! 호이! 강준성!
байгаа мэдж байгаа зү. Хоцролгүй ирээрээ. 장유진. цахилгаан ч он гоцгож. сүнхний чинь цахилгаан. Чи яах вэ? Чи ирэхгүй байсан ч болно. Харж ил огоорой Канжун-сан. 안녕하세요. Сайн байна уу? BTS-ийн өдрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр хариуцлагын талаар жаахан ярилцаж үзье гэж бодлоо. Өнөөдөр надтай хамт нэвтрүүлэг хөтөлж явуулах ёстой нэгэн ангийн найз маань ирээгүй учраас би өдрийн хоолойч идэж чадахгүй хоосон ходоодоо хонхолцуулан байж нэвтрүүлгээ дуусгах янзтай болоод байна. Тэрний нэрийг нь дурдгай болио. Гэвч энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол сайтар тогтоож аваад санаж яваарай гэж зөвлөе. Өөрөө чинь хуваа хичээсэн зан бусдад хор хохирол учруулж магадгүй юм шүү. Яадаг үлээ би олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан хувийн сэтгэлээ илэрхийлчихлээ. Хүүхдүүдэд намайг ойлгоорой. За ингээд анхныхаа дуг сонсъё. Аба хамтгийн дуулсан Dancing Queen. 유진! 뭐 왔는데? Мэдгүй.
유지라고 유지한다. 유지라고 시대. тийм үү? Ямар нэгэн бас гарцаагүй те. Канжунсан, Жонюжин хоёрыг гаднаас нь харахад хоорондоо биеиндээ дургүй байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч хашимаа иймэрхүү зөрчилтэй боломж аюултай. Зөрчилтэй гэдэг чинь юу хийгдтэй? Ийм зөрчилтэй нийт биеиндээ сайн болно гэсэн. Надад нэг л муу сан татаад байгаа юм да. 상혁 хэлдэг юм билүү? 상혁이한테 말해줄까? 여러 번 상혁 хэлнэ гэж. 몰라. юу байна? 야, 상혁, 유진 хоёр 비비인데 сайн шүү дээ. 아니야. үгүй. 유진 상혁이 зүгээр ингийн найз шиг үздэг. Тийм нэ. Найз нь хайр тууч хайр нэг нь болдгийг. 친구가 애는 만들어야 되는 거야. 상혁, 유진 сайн шүү дээ. 유진을 더 좋아하지만 야, 여자 эмэгтэй хүн өөрийнхөө хайртай залуу тэмүүлдэг хойно. 그럼. 하지 마. 근데 이 약사랑 버스킹 비디고 이게 다 하더구나. 비비 후중 닥쳐 기질들 희도 나오기 힘식은 공진소 타운 하나. 박사, 이 다가지 저기서 듣을 때 그냥 프로다시 때 어떠 봤어? 따라긴 나도 하나 다가 찾고 따라. 따라기 한 강준상. 자, 오른손 왼쪽 봐야 돼? 준비. 바람 가라, 좀 가라, 내린 데를 빌켓. 너 뭐야? 제 아스인데 딱딱을 그리고. 강준상. 박샤. 강준상 신의 실진 질시마. 그래. 세모. 진작 얘기하지. 제가 쇼트 거야지. 좋아. 자야호. 그걸 취직승 나라게 해쳐드렸을 산다 부탁드리래. 그때도 못 뒤로 다른 차 톡과는 토마스톰 비가왜 쇼미도. 좋다. 다음. 나라게 한 피엠본상 빌켓에. 준비. 빌켓. 시작. 파이팅! 자, 하나. 빨리. ahora. Sancho, ayúdame. Канжисон ястаж хийхгүй юм. Ямар ч зүйл хүн хүчтэй байх хэрэгтэй тийм ээ. Харин л дээ. Эр хүнд гурван зүйлийн чанар байшгүй байх ёстой. Юу тэр? Ухаантай, бардам, мөн мэдрэмжтэй. Би чамайг бүгдээ энийг авчаад ирээ. 함께. 상혁아, 뒤쪽으로. 상혁, 박사들. 자, 화이팅! 납선다! 자, 좀 타임! 강준상. 너 너무하는 거야? 제한테 찍음쇼. 뭐가? 요? 팀워크를 생각해. 악역한 기쇼들 버티죠. 제가 들어보는 게 야채 갖고 싶대. 이기고 있잖아. 만화가 거지제와. 바바임쇼. 넌 결과보다 지 우리 쪽에서 우리대학 제대로 저들 되게 믿고요. 누가 그래? 힌트 그치게? 책에서 남들 되게 우리 대학 저들 되게 미치죠? 검색이 테스트를 그치지 왔다. 너 방금 요네? 제사 유구졌어. 줘봐. 되게 저거지. 왜? 야사. 사람 때문에 혼자도 좀 고기 서로 뜨고 서로 저거 찾고 있을 때. 하와슨 돼지 되지.
강준상. 너 상혁이한테. Чи кемсээ хоккейг гэж боддог бай. 내 느낌에. Миний бодлоор чи Санхёгт том дургүй юм шиг байх юм. 것 같은데. 내 친구랑. Миний найз болохоор нь хэлж байгаа юм биш ээ. Ер нь Санхёг их сайн хүүхэд. 그래서? 그래서? Тэгээд үү? 뭐. Чиний байж байгаа байдал чи арай дэмдэж байна гэж хэлэх гэсэн юм. 너희들 다 하여라. 사귀냐? 우리식이 뭐? Юу гэнэ? 결과가 진짜. Үр дүн чухал гэдгийг мэдэхгүй хүн хаа ахав те. 그래도. Гэхдээ үйл явц чухал гэдгийг итгэхийг хүсэж байгаа чиний сэтгэл илүү их юм. 소중한 거지. 난 Би 그렇게 тэгж бодож байна. 유진아, 유진아? Юу гэ? 아니야. 아이고. 뭐야? Яасан бэ? 빨리 말해. Алив хэлээ л дээ. Юу гэж хэлэх гэсэн юм? 유진아, 유진아? 내가 그렇게 비 тийм 범생이 хаосн цэцэргэх юм уу? 범생이 Чи юу? 맞지. 좀 멋진 Цэцэрлэгдэг чи үнэн шүү. Гэхдээ царайлаг. Битээ тоглоод байл та би өмнөөс асууж юм. Тийм үү? Хоосон цэцэрлэгч минь. 야, 저기 Чи үрд намайг ингэхээр Битгий гжигдээд байгаа чи. намайг дахиж битгийн дээр над таалагдахгүй. Яа тий? За зүгээр юм яа. 너무 Хоорондоо сайхан тохиолсон хосч юмнууд яаж байгаа юм бэ? 쟤들 Бид нар ястаа хөгийн хүүхдүүд. 어려서 Бүр ахаар багын найзууд байгаа маа. Хотлоо дээрсэд бидний гинэн тэнэг гэж бодож байгаа юм бах та. 별명이 Дүрсгээ те. 저런 Тэр хоёр гарцаагүй. 서로 Уярдаг мөртлөө энгийн найзуудын дээрсэд юм. 난 Миний хэр бол иймэрхүү арга ясныг хэрэгж байснаас илэн талангүй байсан дээр. 너, Чи 나 надад 좋아하지? сайн биз дээ? 뭐? Юу гэнэ? 나 너가 Би чамшиг өгөөдийг мэднэ. 좋아하는 Чи сайн гэдэг үгийг хязгаарч төрүүлж хийж чадахгүй тийм биз дээ? 안 그래? 네가 더 Рожи нэвтрүүлгийн дугууланд олсон чинь бас л надад болоо үздэй. 좋아. За яах вэ? 내가 Би чиний талаар бодож үзнэ. 너 참 Чи 재밌네. харин ч яста хаачих юм байна та. 근데 연애 Чи над мөрөөд харин зохиол бичгдээд ашиглав. Хийжин бити хөдлөөдөө зүгээр таваатай сууж. 마 가만히 있어. 야, Хөөе. Чи миний хөдөлж игнээс өдөөд байж тээ. Одоо би тусбараа. Болохгүй. Би чиний гэрэн даалгаврыг чинь хийж өгснийг мартчихаа юу? Дахиад хөдлөхгүй бол бүр ихнээс нь эхлэх гэж мэдэрэ ойлгоо. Биш юмэр шүү дээ. Одоо би бараг дуусч байна. Отос тоглож байна. 너 꼼짝 Чи хөдөлж болохгүй шүү мэд үү? 여보세요? Байна уу? 엄마? Ээж юу? Хийжин. 아니야 엄마. Үгүй ээж яасан? 아니 무슨 진짜 저 Тийм ч чанартай сайн эдвшээж ямар их үнэтэй юм бэ? 얼마나 돼? Энэ чинь материал сайтай шүү дээ. Материал нь гэсэндээ тийм сайн биш л шүү дээ. Тийм үнэтэй. Айдуу хямдруулчих л та. Их чи та нарыг ингэж байна. За яах вэ? Ганц хоёрыг хямдхан зарахад юу нь болохгүй байхад те. Таавал үнэтэй зарах гэж. Та нарыг дүндээ юм аа. Айдуу хямдруулчихаа. Болохгүй ядаж аваад татсан юм гаргачих л та. За маа энэ. Би дараа дахиад ирнэ. Их чи. Хөөе их чи. Ой чи. 많이 팔았어. Сайн зарагдаж байна. 내가 챙겨놔. Авч гарах гэж бэлдэж тавьчихад яг гарахтаа мартчихаж халагдсан уу? Эцэлгүй яах вэ? Дахиад билээ хаан захиж ийсэн юм шиг хоолчихсан болохоор санаа зовлт хурдан харь. 알았어. За. Гадаа хүтэн байгаа болохоор дулаан хуцаа сайн өмсөрөө. Тийм ээ. Дүүчин хүлээж байгаа. Одоо хурдан яв. 알았어. За, би одоо шүү.
김태? 서일민 고범. 지금은 한두 따지 않은 것 같아. 다 가봐야지. 미만 대기 있다, 미생 공부해. 한두 미정을 담아. 일제. 지금 다 시간을 해줘. 정유진. 간주사. 인희. 가인데 서로 대여지. 유네. 아니 이 자식은 또 이건 대지 맹개주. 어? 노사 작시자 듣고 있는 탐초대회를 따를서 가서 하렛 이체대 상희 졸드라면 뭐 낚시 아니 그 아버지. 허대인데 살. 어이 뭐 낚시야 어이다 여기 아야 저건데. 여기야 여기 아니 뭐 낚시 다 야갔다는데. 해냈지. 당기 째쇼. 아이고 가야지. 나를 꼬셔가지고 맞다 저리다 니듯이 어리게 되지 지금 또 따야고 여기 이거 송스틱스 내가 송스틱스 되겠지 왠지 아나치 뭐라치는 아유 내 니들 남았었어 그래서 윤비어가 다 유거다 내 지나만 갔다 다시 다 와른 시대를 그었습니다 지유거다 내려왔어 아마 내를 그었습니다 그 갔어도 너한테 힘내고 그치 요리 좀 녹아자 되겠지 저만 땡글땡글 꾸고 따뜻하고 이런 한일주가 한일체도가 믿겠노 모르는 더더를 시켰으면 다 나갔네 그거야 댕기시. 아이고. 가만히 있어봐. 지 сайн бодлож чадахгүй юундаа тэгж саргамдаг байна. Ирэн дээрх арч. Одоо яана ястаа боловсон. Ээж мэдээлгүй юм болно да. Чи өгсөн чи ээжигээ дуудаж чадахгүй учраас чи л өөрийнхөө эцэгхийг ирүүлээрэй заа юу? Ойлгосноо? Хөөе. 아저씨, 아하, 서울 야구치 말하고 들고 너를 데려뒀지? 괜히 저희한테 시비 걸었다고요. 너가 다친 놈사람이니 그렇다고 아무가 떴지 아주 부르지 아무가 떴 아버지 안 байхгүй. 엄마는 ээж ажил ихтэй завгүй болохоор ирж чадахгүй л дээ. 뭐야? 이분에? 너는 지 연락했어? 길두개 ярь스노 아이 마 어이 저들은 후대에서 가자 보통 없어 나도 혼자다 빨리 해. 해도 이 자식 없이 가라지 야 임마 지구 도둑을 쳐 높이 먹으랴? 그치 서동식 믿고 몰라? 어? 보고 마틴 박제가 또다 이스키게 또 어떻게 줘 아버지 나도 다 갖고 해 Жаахан үзэмжгүй болчихлоо. 누구래? 너도 чамайг ч гэсэн аагүй гэж мэдсэнгүү. 그건 몰랐어. 우리 아버지 Миний аав өвчнөр үүд болсон юм. 너희 아버지 харин чиний аав 너 지킴상 혁차이 뭐? юу гэнэ? 야, Санхиог битээр чинь багасаа нэг гэрээ хөвгтөд чиг тоглож ирсэн байхгүй юу? 걔네 아빠 Тэдний аав манай аав хоёр ихтэй найзууд байсан юм. 상혁이 나하고 왜요? 진이 아프다요? 그래. Тийм ээ. 고등학교 Дан сургуулийн найзууд байсан юм. 사이셨대. Тэр хоёр хоёулаа манай сургуулийг төгссөн шүү дээ. 몰랐지. 어디? 그래? 가자 혼자도 옆사이 알았지라 너 Чи өнөр хүлээж 솔직히 서울 тэрэг зарчгаад л 서울 манай сургууль чилжиж ирээ 이로 эцтэй. 전학 온 거지.
아니야? Үгүй юм уу? 근데 여기 왜 왔어? Тэгвэл яагаад ийшээ шилжиж ирсэн юм бэ? 누구 참? Нэг хүнийг хайгаад Хинэг? 그런 말을 좀. тэр тухай ярих хүртлээр бид хоёр дотны ажил болоогүй байна. Тийм ээ. Тийм шүү. 야, 강준사. Хөөе, Канжуса. Өнөөдөр чамд 고맙단 말. Баярлалаа гэж хэлэх хэрэггүй. 너 아니었을 Чи биш байсан ч гэсэн би туслах байсан. 먼저 간다. Би түрүүлээд явлаа. 야, 강. хөөе, Канжуса. 약이나 Имээ зааврын дагуу хэрэглээрээ өдөрт 3 удаа шүү. Марталгүй. Заавал. Юужин, Юу гээ? чи өчигдөр хаашаа явсан бэ? Би визкийн даалгавар асуух гэж задагсан чинь хийжин дутс авчихлаа. Аа, 잠깐 ээж намайг юмд явуулаад 그때 임마 тэр хооронд чи утсан ба. 왜 그래? Наа бүжүү чи яаж чадсан бэ? Ажил харагдаа. 아니 Үгүй, би тамир хийгээгүй утчихсан чинь би жаахан болоочихсан юм шиг байна лээ. Боломжтой байхгүй. Одоо зүгээр үү? 강준사 Канжусан, чиний тариач нь яг вэ? Шахныг яад наачсан бэ? Унчихсан юм уу? Өөр гинцэн газар байхгүй үстэй. 없어? 야 Хөөе, чи яагаад байгаа юм бэ? Нэр зүгээр үү? Зүгээр гэдэг багт чинь. Жүүжин. Чи бас яачихсан бэ? Та хоёр өчигдөр арай хамт байсан юм шиг дээ. Байранд очицоо. Баруун гар тусдаа. Зүүн гар тусдаа хөдлөж байгаа боловч яагаад тэр хөдлөж болохгүй байна? 안 돼. Болохгүй байгаа үстэй. 안 될 거야. Чиний оноо нэг нь чиндэгдсэн болохоор. За. Аюу гараа өгч байна. Гараа. За аюу. 보자. хари. 보자. хари. Хачино хүйний. Хачино. 보인다. харагдчих. 또 좀 아니겠어 Дахиад 5 найраа биш үстэй. 5 ам аюу. 지수가. 진수가 여성. аюу гараа хараа л да. 자, 피아노가 인생의 Бүгд өөр хичээл дээр насны туршлагаа 5 оноо гэж байна. Чамаараа. Үнэн. Би одоо яах юм бэ? Би мууч болохгүй штэ. 아, 야, 진수가. 진수가. 아, 야, 손바. гараа хараа хоёулаа нийлээд 20 оноо. За ямар вэ? Хэрэггүй дээ. 강준사 Канжуса, чи тэр гараад ирдэ. 앉아 Суу. 제 손 올려 Одоо гараа дараал дээр тавь. 손은 계단 Хоригнуудыг хомс харагдахгүйгээр яг ийм байдлаар тавих хэрэгтэй. Богоо гараа өргөд 지금 뭐 하는 Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? 보면 몰라 хараад ойлгохгүй юм. Би чамд төгөлдөр зааж өгч. 저번에 Чи надад урд нь тусалж ийсэн штэ. 도와줬잖아 그래서 Тэгээд 빚 갚는 거야 Өөрөө төлж. 내가 또 Би уртаа байхыг зөвчиж чаддгүй замтай хүн. 음악 선생님 Хөгжийн багш хийснээр томоос том тэг тавина гэж хэлсэн боловч хичээл зүтгэлээ чинь өнгөлөх байхаа. 자 봐. За харж.
чи чинь төгөлдөр хурд тоглож чадахгүй гэсэн биз дээ. Чаддаггүй гэж хэлээгүй юмсан. 근데 이 곡이 харин ямар нэртэй аяа вэ? Анхны удаа. Анхны удаа. 정유진, чи өөр маягаар өрөө төлөхгүй юу? 어디 가는 가셔야 갖고 자간데. Дээр үед нэг залуу сүүтрийн оронд очсон тухай үлгэр мэдэх үү? 아니? Мэдхгүй. 뭔데? Яриад өгөөч.
한 남자. Нэг залуу сүүдрийн оронд очижээ. 다들 Гэтэл бүгдээрээ сүүдөр байсан болохоор тэр хинтээж ярьж чадсангүй гинэ. 그래서 Тэгээд 그래서 Тэгээд тэр залуу 그 남자는 ганцаардаж ууд гарчээ. 그래 끝이. Тэгээд л дуусаа. 왜? Яасан? 그냥 зүгээр л 재밌어. сони юм. Юу? 나 처음에 Би анх чамайг ястаа хачаа өгöd гэж бодож байсан. 잘 웃지. Дарагтаа бол нэгчгүй дандаа л ганцаараа явж идэг. 사회 불만. Ер нь асуудалтай хүүхэд гэж боддог байсан. 내가 볼 때 Миний бодлоор 너한테 чамд найз нөхөд хэрэгтэй. 애들하고 Хүүхдүүдтэй татна байхад муу юу ахаа бэ? 안 그래? Тийм үү? Надад хэрэггүй. 내가 Би 친구가 чамд хэрхэн найзтай болохыг зааж өгөх үү? Их амархан. Би биэндээ нэг алхмаар ойртоод л найз болчихдаг юм. 그렇다고. Гэхдээ зөвхөн нэг нь ойртож болохгүй. 봐봐. Харж 오른발 ингээд даранхуул, зөөхөл, 오른발 даранхуул, 왼발 зөөхөл 차곡차곡. нэг нэгээр зөөж тавьсаар найз болт юм баггүй юу? 오른발 Даранхуул, 왼발 зөөхөл, 오른발. даранхуул. 잡아. Миний гараас барь. 한 발자국씩. Алхам алхмаар ойрт саргээгүй л. Чиний мөрөөдөл чи юу вэ? 글쎄. Харин ээ. 나도 Би ч 잠이라도 гэсэн унтдаг юм билүү? Мөрөөдөө зүйлж магадгүй. Ингээд 찾으러 가서 혼났어. 찾았어? 어. 누군데? хин бэ? 아버지. Аа. 돌아가신 거 Асуурааг байсан юм уу? 만나보니까 Уулзсан чи ямар вэ? 모르겠어. Мэдхгүй. 처음에 그냥 Анх уулзахад 만나서 огцхон сэтгэл хөдлөөгүй. 어떤 Ямар ч мочгүй юм. 내가 그 Би тэр хүний юу гэж дуурайсан юм. 그냥 믿기 말라. 궁금했는데. 그런데 Тэгээд 글쎄. Харин ээ. 날 Намайг ерөөсөө санахгүй байгаа юм шиг санагдах юм. 기억해줘. Уг нь намайг сануул надад сайхан байхсан. 당신은 Эсвэл би тэр хүнд дургүй юм болов уу? 아무리 хичнээн дургүй байлаа ч гэсэн 아버지 аавтай байна гэдэг сайхан 살아계신 амьд л байгаа бол. Сайхан Би зүнхийг ч наваад ирлээ. Орхисон юм байна үзээрэй. Нэмэлт хичээлийн хэлсэн материал тарааж өгөхөөр нь би зүнхэд чи хийж гисэн шүү. 어 би 저기 өнөөдөр Зүгээрээ.
난 무슨 일 ямар нэгний малаагүй байгаа даа гэж санаа зовчлаа. 유진이랑 유진тэй хамт гарсныг чи мэдсэн бол чиний имийг ч гэсэн аваад ирдэг гэж. 그것도 가져오는 건데. 하여가. 쌍경. 예 아버지. 아. 너 미리 와 있었어. 쌍경 지역차요. сайн байна уу? Сайн байна уу? Ажигаас дурсах өдөрт бэлтгээд хэцүү байна уу? Мэри. Өнөөдөр аавын яана ээж загнуулсан. Ахаа би төрүүлээд орлоо. 준사, баяртай маргааш уулзъя. Энэ танаа ангийн найз уу? Тийм ээ. Орой таа. 혜진, чи юу хийж байгаа? 배고파? 아위 쪽에 어떻게 Ихтэй энэ их яагаад манай аавыг согтчихсан байгаа юм? 아வி найз үсэх байхгүй юу? Хэрүү Сайхиутай бүгдээрээ нэг сургуулийн найзууд байсан юм. Одоо болсноо? Явж хоол идэх. нэгдүгээр анги төгсөв.